Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Swi tikomba beef exikarhi ka xiyimbeleri Benny Mayengani the President na Mr Post Mr Power Sikuleza Ndlovu ya ha ri ku yeni emahlweni. Namuntlha hi fiki hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va tsala leswaku loyi a nga pumba wun'wana vuloyi a khomiwe #masalamusi. Se leyiwani hi yin'wanyana ya tinghoma leyi nga ta va yi ri kona ka album ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Kambe swi tikomba nga ku Benny Mayengani the President laha va vula xiyimbeleri Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku ri Mr Post i munhu loyi a nga tshama a pumba xiyimbeleri dokodela Joe Shirimani. Loko mo tsundzuka risimu ra xiyimbeleri Mr Post ra 1 million ri na ku pumbanyana laha xikarhi. Loko mo yingisela mongo wa rona xiyimbeleri Mr Post vi le ku pumbeni eka risimu leriya. Se hi ku ya hi xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kombisa leswaku loyi a nga tshama a pumba un'wanyana u fanekele a khomiwa. Se hikokwalaho ka sweswo hi nga vula leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the President va lava ku ya yevula xiyimbeleri Mr Post na nyan'waka tanihi ntolovelo. Kasi namuntlha hi tlhela hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va vekela nkandziyiso wa vona va ri estudio naswona va ri na mahuhu. Swi tikomba va ri ku tirheni ka yin'wanyana ya tiphurojeke. Se leswi vula leswaku ri hi nga langutela projeke exikarhi ka xiyimbeleri Benny Mayengani the President na mahuhu. Hi mhaka ya ku Benny Mayengani the President va tlhela va tsala leswaku xi kona xi nga kona. Se hi marito lamawani swi ta vula leswaku ri hi langutela swo langutela exikarhi ka xiyimbeleri Benny Mayengani the President na mahuhu. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the President va tshame va rhambiwa eka gigi leyi a endliwe hi mahuhu naswona va ri xiyimbeleri xa Mutsonga va ri voxe eka gigi liya. Se vuxaka exikarhi ka Benny Mayengani the President na mahuhu byi kahle swinene. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.